11 रुपया म्हणजे बेस प्राइस आपला असा 15 रुपया आणि याचा सोफाचा 1.30 याचा घेतला 11 रुपया 11 रुपया घेतला म्हणजे डिफरन्स किती आले डिफरन्स 5-5 रुपयाचा याच एरियात त्याने 5-5 ते 15 रुपये विकून राहिले तर म्हणजे खूपच आता खूपच आज सांग माहिती उपाय करेल 24,000 त्यांना त्यांचे सांग किती झाले 22 मार्च त्यांना होय रे आई सांगता तुम्हाला चॅम्पियन 2 वर्ष झाले बरे हां लोका हाला I think it's been happening for 10-15 years. Uday was market chairman. Uday was mayor. Surain was mayor. There are a lot of other people. This inquiry should have been conducted then. They cannot pretend that this has been happening now just because one person spoke to them rudely. That also was wrong. But now this is happening for 10 years. Inquiry should have been conducted then also. Don't put the whole blame onto this thing. Because our staff are conducting this thing doesn't mean he cannot conduct an impartial investigation. So let him do his thing and we will submit the report to the council. If the council is unhappy and they want to take further action, let them take further action. It's not an issue. यांच्यानी कितें केलें फ्रॉड केलें हांगासर एक बरयलें की ताका 6 म्हयने ताका एक्सटेंशन दिवचें म्हणून आनी कमिशनरान विदावट कन्फर्मींग द मिनिट्स म्हणजे जानेवारीन हें जाल्लें आज मे म्हयन्यान मिनीट कमी करता ताका ऑलरेडी पयलीं लेटर दिलें की तुका 6 म्हयने एक्सटेंशन दिता म्हणून तुका इशू जाल्या उपरांत कमिशनरान कांय स्टेटमेंट दिलें की आपूण 10 वर्सांतून हे 15 वर्सां पासून हें चालू आसा म्हणून आपूण सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून आमी पयलीं सांगलें ताका आमचो फूल सपोर्ट इन्क्वायरी करपाक त्या टायमा वयले कोण चॅरमॅन आसले मार्केट कमिटी चॅरमॅन जावं तो सुपरवायझर त्या टायमाले ATO त्या टायमाले कमिशनर कित्याक शेवट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आसा कमिशनराची ड्युटी आसता डे टू डे कितें चल्लां ताणें पळोवंक जाय आनी हांवें मागलां की ह्या कमिशनराची इन्क्वायरी करची की 5 म्हयने हो खंय आसलो काय म्हणून हेका कशें कळूंक ना की मार्केटान कितें चल्लां तें